Merarapan antuk pang astungkara lan panganjali umat. Om Swastiastu. Ijak I Gusti Ayu Noviana Snawati, wakil saking Desa Jagapati. Aigeh satwa jagi kekawiten yang wentan tituran satwa kambing takutin macan. Ada kambing madan cuma sabo emek 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 pianaknya aukut madan cuma sani. Cuma sabo ngomong teken pianaknya nyuing sali. Ceni nyuing sali, moyo duma, ani jani, mimi lakan luas, luas ke alas melali. Ade tu adon-adonan, oh jangan tinggal. Nenek yang senyak yang rumah berdiam, yang dijak yang berdiam di rumah. Kita minyak amaha teken buron ame lenan. Saut lantas di sabo. Mek mek mek. Nah, yen cening lagi mai jalan jani bareng-bareng ngalih amah-amahan dondonan ane dong-dong. Dekat di alase, wih, zaman besar hatinya di sabo lan pianaknya nyuruh sali. Di sabo ngajanang nyuruh sali ngaletan. Ya ajak dadwa ngalih dondonan ane dong-dong. Sejak selapnya nyuruh sali ngama dondonan ane dong-dong. Satu dina teken I macan. Nyuruh sali mengkesiap nempukin buron sawah. Lantas nyuruh sali melaik yen menek. Kesaut nyuruh sali ajak menek. Mek 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 menek marubisan tiang nempukin buron sawah mek. Toto ya mek. Ikut melantang. Ikut awakne poleng. Matane ngelik, calene rendah. Jeknya tiane saut lantas sabo. Mek mek mek. Beh, to sing jalenan teken I macan. Nah, ning jol jadi I macan. Mai ajak alih ya barang-barang. Sabo lan pianaknya nyuruh sali barang-barang ngalih I macan. Sambilang ngalih dondonan ane dong-dong. I macan ngon pesan nempukin lima sabo. I macan ngomong, Ibu buron, apa saja Ibu bani main kapan-kapan ke alase. Kai senawang, kai ane puasa di alase ne. Mesaut lantas di mesabo. Mek mek mek. Ibu macan
tanduk tur mepecos. Me me me. Mara keto dingah munyin ni masabo. Lantas imacan melaip mati buruk. Tapos tekan ibojok. Ibojok kokon. Beli kata mambo beli melaip pada kandung. Besaut lantas imacan. Au. Maka besar beli naik kurang tawa. Awaknya poles. Tak. Yuk nanti. Yo nanti mama beli. Ibojok gue ngomong. Terus jalan naik beli yuk aja ya. Yen kambing gua ulo tanduk. Yen kambing muda sing tanduk. Nah, cang musuh aja ya. Jalan kami melintang barang-barang malih ya kambing. Ajak hanjan ya jajan sate kambing. Sate kambing itu kan jahat. Macan lantas saut. Yen balik kamu musim bungan dilakar mati. Cai ngancang menek kayu. Lah cai mekecos. Beli yang beli melaip. Saut lantas ibojok. Yen beli kebun, sen beli lakar mati. Jalan jani beli jalan tegol bang jange diletang ikuhe. Bunyi ibojok lantas gugune teken imacan. Itu pada milit panjang, pada milit go. Nah, ke cerita sudah tekat di harapan di masa bene. Lantas, di masa bo ngetak dayo. Ibo macan. Do ibo marah lekat. Ibo yang ngabo macan dapat. Jani ibo marah ngabo macan aukut. Nah, kawang bo idaman be macan. Mara keto ingaham sabo. Lantas imacan kaliwat jejak. Beh idewe bayang utang teken ibojok. Itu kenangnya imacan. Ia lantas melaip pati buruk. Ibojok pragodego. Beli ampun tiang kedah kedenge sakit yang di maka dadua belum ke jurangnya aneh dalam. Nepen batu aneh gede. Nah, Tanhana wong sempurna. Tusing ada Aneh sempurna di gumine. Nah, keto tua Mungkin je mungkin cuan nenek jadi sitenge jadi belok sinang lakar ngepukin sengkalau uka imacan aja ibojok. Aike asa punika satwa sane memuda kambing takutnya macan. Perhatikan pemukutnya yang antuk
Prapasanti. Oh,